Ondo bat. Orain bai, zapaldu gabe nekene kulpa izan da. Egun on guztioi. Eta eskerrik asko, gaurko pentsarroka etorri zaretelako. Guk gaur geneukan asmoa, datorren larun batean, Gernikan ospatuko duen ekitaldi baten iragarpena egiteko. Dakizuen bezala, Maribel Bakerok zuzentzen duen zuzendaritza, bizikidetza eta giza eskubide zuzendaritza dugu. Eta hasieratik legealdi honetan guk eduki genuen erronkarik importantenetakoa izan zen memoriaren bereskuratzea. Eta horregatik, helburu horrekin hainbat ekitaldien ditugu legealdi honetan zehar, eta nik esango nuke gainera gu bereziki harro gaudela ekitaldi horietaz. Zergatik gaude harro? Benetan uste dugulako gure gizartean, Gipuzkoan da Euskal Herri osoan memoriaren bereskurapenak eragiten diola gizarte osoari, baina baita ere pertsona jakin batzuei. Zuzen ere, urte pila batean, hamarkadatan, sufrimentu isil bat eduki duten milaka eta milaka pertsonai eta euskaldunai eta gipuzkoarrei. Horregatik da, horren importantea memoria berreskuratzea, gerra 1926ko gerratik onuntza, hainbat eta hainbat urtetan eta diodan bezala hainbat pertsonak jasan duten sufrimentu horren rekonozimentu bat egitea, eta rekonozimentu ez aparte ezagutza baita, ezagutza ez den sufrimentu eta gertakari franko dago. Guk egin genuen, adibidez, Hondarribian Saseta komandantearen reibindikazio bat egin genuen, uste genuelako oso persona seinalatua izan zela Gipuzkoan. Egin genuen baita ere, Foru Aldundian, Amanoragoaz izeneko ekitaldi bat, dakizuen bezala, gerra garaian hainbat herritatik bidali zituzten emakume eta aurren ingurukoa. Egin genuen baita ere, foru langileak izan ziren Urolako trenbidetako langile horien errebindikazio bat, baita ere. Eta oraindik ere Gipuzkoan bueltaka dabil erakusketa bat emek emana izenekoa, eta justu gerra garaian eta frankismo garaian errepresaliatuak izan ziren emakumeen ingurukoa izan zen. Beraz, ikuste duzuen bezala, ekitaldi asko daukagu, eta nik uste dut legealdi honetan jarraituko dugula ekimen honekin, eta larun bat honetan beste kolektibo daukagu guretzako bereziki esanguratsua, bereziki ez ezaguna, eta hori da Gernikako hilerrian lurperatuak dauden 82 gudarien kolektiboa. Gehienak Gipuzkoarrak dira, eta larun batean Gernikan egingo dugun ekitaldi horretan reibindikatu nahi ditugu. Eta gainera, esan baita ere, reibindikazio horrek daukala rekonozimentu bat, justu pertsona horiek, gudari horien ezagutza izen eta abizenekin albideratu duten bi kultur elkarte, bat Gernikakoa, Gernika Zaharra izena duena, eta bestea Gipuzkoarra Erkibe Kultur Elkartea, bien arteko elkarlanak ekarri du, hain zuzen ere, posible egin du, 82 gudari horien kokalekua eta guztien izen abizenak ezagutzea. Eta horregatik egiten dugu ekitaldi hau, hain zuzen ere, prozesu honetan deitu diegunean familiei, eurek famili gehienek etzekitelako nun zegoen lurperatua bere familikoa, bere osaba, bere aita, bere aitona. Etzekiten nun zegoen, eta honen bidez jakin dute Gernikako hilerrian dagoela, eta bere ustez, eta gure ustez, hori izan da momentu bat guretzako bereziki hunkigarria. Hortik aurrera, Maribelek aipatuko ditu nondik norakoak, azpimarratuz berriro ere guretzako larun batekoak elementu eta komponente simboliko eta sentimentuzko oso importante bat daukala. Maribel. Mila esker, ongi etorriak denoi, eta egunon. Diputatu nagusiak ondo esan duen bezala, pertsona hoien memoria berreskuratzea izan da, edo da, gure lana, ez? Guztira 82 gudari oso gazte, ziren gudarien izen abizenak, eta gehienen bataioiak edo konpainiak zeintzu ziren jada badakigu. Eta gehienen zerritakoa ziren, Gipuzkoarrak identifikatu dira, eta 28 Gipuzkoar herrietako gudariak ziren. Oso gazteak lehen esan duan bezala. Gehienak Amaiur, Loiola, Itxarkundia eta Sasetako bataioetako gudariak ziren. Gipuzkoak berehala galdu egiten da, eta beraz Gernikara joten dira, han ezartzen dira kuartel hauek, eta handik frontetara joten dira gudan, 82 gudari hauek.
frontetan hiltzen dira eta beraien gorputzak errekuperatu bezala denak lurperatuak, edo nitxotan jartzen dira Gipuzkoarren hilerrian deritzen kokagune batean. Ze Gernika Zaharreko elkartekoek eta arkibekoek eta Gernikan bazagon halako leyenda bat hilerriaren barruan bazegoela Gipuzkoarren hilerria edo deitzen zana. Hori dela eta kontaktuan jartzen gera zenbait pertsonekin, Gernikara juten gera, eta han bertan kontatzen diguten nundinorakoen historia. Esan duten bezala gehienak Amaiur, Loiola, Itxarkundia eta Sasetakoak dira, baino badaude ere CNT-ko gudari bat edo miliziano bat, ANB-koa eta Solidariako beste gudari bat. Lurperatzeak 1927 urten izaten dira gehienak, eta esan deten bezala Gipuzkoako hilerrian deiturikoan lurperatzen dira. Eta gordetzen dira bere izena-bizenak, bere gehienetan nungoak diren, eta gordetzen da baita ere ze egunetan lurperatzen dira, eta batzutan ere jartzen da ze frontetan eroritako pertsonak dira. Beraz, datu horiek gordeak izaten dira. Ze gertatzen da, 1957 urten, ordurako alkatea, Gernikako alkate frankistak, esaten du hortik atera behar direla. Eta hilerritik atera behar direla, gorputzak atera behar direla, eta zonalde hori nitxo horiek bihurtuko direla, salmentan jarriko dituztela. Ordura, Julian Lejarraga deituriko enterradoreak zer egiten du? Hobi handi bat egiten du, ez ditu hilerritik ateratzen, eta gudari horiek ateratzen ditu, eta lurperatzen ditu zona horretan. Baitari jakin genuen nolatan zegoen lur bat, Gernika Zaharrekoak ere esaten ziguten, pentsatzen dugu Gipuzkoako zenbait udaletxek erositako lur batean lurperatzen zirela. Eta baita ere jakin dugu investigazio bat egiten ari garalako, liburu bat egiten ari garalako, Arantza Dirien kargatu diogun liburu bat honen inguruan, lur horiek EBBek erosten ditula. Eta zergatik erosten ditu, gudari horiek hor lurperatzeko, identifikatzeko eta gerra bukatuta, beraiek familia jakin zezaten nun zeuden lurperatutak, identifikatuak izan daitezen. Ikusten da bezala gutxienez lortu deguna da, naiz eta 80 urte beranduago izan, pertsona guzti horiek nun diran jakin, zeintzuk ziren jakin, eta egin nahi deguna da beraien azken hilabete hoitako historia berreskuratu. Beraien etxetatik hain gazte ateratzen diren gudari horiek, lurperatzen diren arteko historia hori berreskuratu nahi dugu, izena eman nahi diegu, izana berriro errekuperatu ezaten, ze oso importantea da gure herriko historiarako, eta batez ere familia hoientzako, beraien familiarrak nun zeuden lurperatuak, ze gertatu zen eta nun hil ziren jakitea. Beraz, 80 urte beranduago bada ere gure artera ekarri nahi ditugu gudari horiek, beraiek simbolizatzen zuten hori ez, balore demokratikoen alde gerra batera juntziren gazte hoien historia berreskuratu nahi dugu, eta omenaldi bat egingo diogu hortarako larun bat honetan, eguerdiko 12etan Gernikako hilerrian. Izan dugu pertsona askoren laguntza familiak lokalizatzeko, diputatu nagusiak atxatutako Erkibe eta Gernika Zaharra lagundu digute, udalek lagundu digute, Sabino Arana Fundazioak lagundu digu, Eusko Alderdi Jeltzalearen batzokietako jende desberdinak ere lagundu dugu, ze bataioi gehienak ordun PNV-koak ziren, eta jende guzti, voluntario jende guzti horri eskerrak eman aizkigu. Familiekin kontaktuan jartzerakoan konturatu gara etzekitela beraien familiartekoen nun lurperatuta zeuden. Beraz, lehen esan dudan bezala, oso momentu hunkigarriak bizi izan dira. Lehen esan dudan bezala, oraindik osatzen jarraituko dugu memoria, pertsona hauen memoria, eta espero dugu urte amaierako Arantzadik gidatutako liburu bat argitaratzea, nun jasotzen dan azken, lehen esan dudan bezala, azken hilabetetan ze gertatu zen eta nun lurperatuta egon ziren pertsona hauek. Eta gonbidatzea, ekitaldi hunkigarri izango dalako, nik uste merezitako ekitaldia eta omenaldia izango dutelako pertsona hauek, zuek guztiok ere gonbidatzea Gernikara jutea larun bat honetan.
Galdera aldetik besterik ez, galderen bat bali madezute, erantzungo dugu. Bueno, daude 71 Gipuzkoar eta beste bat ere azkeneko orduan jakin izan dugu errenteriakoa dela, bai? Orduan 71, 72 Gipuzkoar gehienez izango dira. Besteak denak ez dakigu nongoak diran, baina adibidez dago iparraldeko bat, dago Nafarroko bat, Arabak ustez beste bat eta baita ere Bizkaitarrak. Ondarroko familia bat lortu dugu lokalizatzeare. Eta Ondarroko familiako horiek ere jungo dira omenaldira. Bueno, ahaztu zait komentatzea, Gernikako udalak parte hartuko duela, baita ere Bizkaiko diputatu nagusiak eta noski Gipuzkoako diputatu nagusiak ekitaldian. Eta gonbidatuta daude 28 udalerri horietako alkateak eta instituzion aldetik gonbidapenak ere luzatu egin dira, alderdi politiko eta sindikatoi ere. Sí, si podrían explicar alguno de los dos un poco en castellano, en qué consiste este acto y qué es lo que busca la Diputación con el reconocimiento de estas personas. Vale. Bueno, el acto es para poner en valor y para recordar y para volver a poner nombre a estas personas que fueron enterradas en el cementerio de Guernica, que pasaron de estar en una zona de nichos identificadas por mandato del alcalde franquista en 1947, solicitó que se le sacara de esos nichos. El enterrador de entonces quiso guardarles el respeto a estas personas y las enterró todas juntas en una fosa para que en un futuro pudieran ser recordadas. Y se han podido recuperar los nombres de esas personas, la gran mayoría guipuzcoanos, a qué batallones pertenecían, y casi en la totalidad de los guipuzcoanos ya sabemos de qué municipios son, y nos faltan identificar algunos municipios de personas que seguramente son vizcaínas, la gran mayoría, alguna en Nafarroa, de Iparralde también tenemos, de Itxasu, y falta identificar alguna vecindad, pero los nombres y apellidos de todas esas personas van a ser recordadas y van a poder sus familiares tener un lugar a donde acudir para que se las pueda recordar. Lo que hemos querido es recordar a esas personas y hacerles un homenaje. Ese homenaje se hará el día 12 en el cementerio de Guernica, a la que asistirá el alcalde de Guernica, el diputado general de Vizcaya y, como no, el diputado general de Gipuzkoa. Monolito bat jarriko da. Ekitaldia batez ere familiak protagonistak izatea nahi da. Guretzako oso importantea da 71 Gipuzkoar horien memoria kontutan hartzea eta abizenak hor azaltzea. Hor egon ziran, ze balore demokratiko defendatu zituzten eta omenaldi hori egitea oso importantea da guretzako. No sé si la Diputación tiene previsto algún tipo de homenaje o algún otro acto con personas que no estaban consideradas gudaris, pero que también o fallecieron o fueron represaliadas en la guerra civil. Bueno, yo creo que hemos hecho un montón de homenajes. En esta legislatura empezamos con el hito de los homenajes alrededor del 80 aniversario. Y el primer homenaje que se hizo desde la Diputación Foral de Guipúzcoa fue a las personas represaliadas en la Guerra Civil y en el franquismo. El homenaje se centró y se hizo un especial homenaje, dentro de ese homenaje, a los trabajadores del tren del Urola, que eran entonces trabajadores de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero el homenaje fue para todas aquellas personas represaliadas en Guipúzcoa y comenzamos con ese acto en Tabacalera el 20 de diciembre. Después se hizo, en el 80 aniversario de la muerte del comandante Saseta, un homenaje al comandante y también a los gudaris que lucharon en la guerra. Porque creemos que la figura del comandante Saseta es una figura que todavía es muy desconocida y fue una figura muy importante en la historia de nuestro pueblo. Y significó la lucha por los valores democráticos que entonces se defendían y que hoy aún defendemos. Otro homenaje que hicimos fue a Manor Agoaz, que fue a mujeres, no eran gudaris, eran mujeres y niños
que no es que fueran personas que se fueron provocadas por la guerra, es que fueron a sus casas a por ellas y les dijeron: os vais, os atenéis a las consecuencias. Es decir, fueron a sus casas y las echaron de sus casas durante la ocupación franquista. Y también hemos colaborado muy activamente con Intxorta Kultura Elkarte en una exposición llamada Emeke Mana, y esta exposición recoge la vida de diferentes mujeres, de diferentes ideologías, en momentos diferentes, desde el golpe de Estado a la guerra y a la represión franquista. Es decir, bueno, por ahora, y con el acto de hoy, son los homenajes que hemos hecho. Y no pretendemos terminar aquí. Queremos contar más cosas, queremos homenajear a más gente, evidentemente, pero lo que hemos pretendido también es recuperar historias perdidas que nos hacen empatizar y acercarnos más a aquella realidad que sufrieron muchas y muchas personas en Euskadi. En una ocasión el diputado de Cultura, Denis Itxaso, y socio de gobierno del Partido Nacionalista Vasco en esta institución, ha venido a denunciar que quizás muchos de los homenajes que se están haciendo pecan de que solo se centran en personas ligadas o adscritas en su día al Partido Nacionalista Vasco y no a otras sensibilidades ideológicas como pueda ser el comunismo, los republicanos o socialistas. No sé al diputado general qué le merece esta reflexión que ha hecho Denis Itxaso. No, que nosotros homenajeamos a aquellas personas de las que tenemos conocimiento, es decir, en la medida en que seamos conscientes de que ha habido otros colectivos, otras realidades ocultas que son conocidas en este momento, nosotros evidentemente no tenemos ningún reparo para realizar el acto de memoria correspondiente. En la medida en que, en este momento sí tenemos un enfoque plural, y es cierto que ha coincidido que algunas... pues al final lo cierto es que cuando los gudaris o los milicianos entraban en guerra, entraban de la mano de una organización, evidentemente. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de reparo para reivindicar cualquiera que en aquel momento dio su vida para defender los valores republicanos y democráticos, ¿no? Yo creo que eso sería un poco el enfoque que damos. Y yo no incidiría especialmente en un acto u en otro, porque al final, según vayan saliendo, pues evidentemente pueden tener una sensibilidad u otra. Pero no, nosotros no nos centramos en exclusiva en ninguna. Un apunte: las actuaciones que estamos realizando son de ideología plural, quiero decir, no solo recogen una ideología. Hemos citado diferentes actos en el que son representadas personas de diferentes ideologías. El acto que se hizo el día 20 en Tabakalera, Emeke Mana la exposición, y los que se hagan en un futuro, y hemos colaborado con ayuntamientos como el de Eibar en el 80 aniversario del bombardeo, en financiar diferentes actividades. Quiero decir que no, yo creo que lo que estamos intentando hacer es homenajear a todas aquellas personas que fueron represaliadas y que sufrieron, y yo no me centraría únicamente en unas. Es decir, también habrá que recuperar historias que han sido hasta ahora completamente desconocidas, como las que estamos contando. Y en todo caso estamos encantados de aceptar sugerencias. Si las personas que tengan algún tipo de idea o que tengan alguna iniciativa en marcha, estamos encantados de valorarla y, en su caso, de proceder a ese acto de memoria. Ez, 44-rekin. Oso zaila da, ze gudari hauek oso gazteak zian. Eta gazte izatorrek ez dute seme-alabik eduki, gehienek. Orduan, pentsa, jun behartzea, 80 urte beranduago, zaila, oso zaila izan da. Eta denbora askoko lana izan da. Komunikabidetan eranuntzioa jarri genitun, udalerrietara, hori ez dut esplikatu, alkate bidali genien, udalerrietara beraien erregistrotan begiratzeko, eta voluntario jende pila bat ibili da herrietan aktak eta registroak begiratzen. Bai, saiatu gera, orain arte 44 lokalizatu ditugu, gehiago lokalizatuko bagenitu, behintzat ekitaldi hontara gonbitea jasoz baldin badute, behintzat liburua jasoko dute urte amaieran. Sí, jóvenes, pues
pues exactamente las edades no te puedo decir, pero alrededor de los 20 y pocos años. Oso ondo. Listo ba. Besterik ez badago? Venga, eskerrik asko.